Abatura hamwe n'abebembezi ba district ya Kabare borekera kushemerwa bwa nyuma yo kubanjurira entebe kanisa ya General Muhoozi Kainerugaba okubombekera akatare akesirwe Museveni Kagame Market nk'ekiyuzyo ekyo kujaguza emikoro yo kusima okwigurwaho ensharo ya Rwanda hamwe na Uganda ahari Katuna. Itwe kutwashitamire nka MK movement leaders na twatanise na mukama wetu General MK twagira ngo abantu bakatuna ntubarene bakorera amahanda mbwe ntukabakorera ki tweje n'ikitakategeko cyo kugira ngo reka tutaho akatare tubato munda barye kuterwa nsura barye kuterwa umusara bakorera mu katare mbwenu General Muhoozi Kainerugaba turamusima kandi tugumizemo no kumwagira kandi nkanye head wa mobilization abwati mu chairman MK project umuri Kigezi twehereyo kutambura abantu bona bakatuna abo wareba bena kamwenyu hamatama habwa boda yabo okwiguka. Michael Wajira Kaguta Toyota mukuru wa team chairman MK movement owatorino General Muhoozi Kainerugaba okwebembera emikoro yo kujaguza egi eyesirwe rukunde gumeho abirashendekerezibwe groups zono mu ihanga eziri kuhagira General Muhoozi Kainerugaba ahigire abebembeza aba korera hamwe okurebuka ngo emikoreji yayongera enkwatanisa hagati yabo. Turarebe this function ya Rwanda na Uganda bakakwatana boda yanjye kamwezi bakareka kutera amata sasi au aba roji aba restaurant abakora bakutunda ebyo kunywa ice cream byona bakora kasente n'ababoda boda bakora kasente ababoda boda ngonze kile cyo bwa boda akore miliyoni 5. Toyota yayongera yatangaza hawenchi akasikike mikoreji kashazibiwemu okorerwa omurimbarara bakakatwaro muri Kabare ekiyaraganisa okugeraho urukiko nabo rikutebekanisa ebiro 8 kwa kana okurebuka ngo batekaho izoba eri General Kainerugaba arijo muri yankore nkore kandi wenda kora umukoro tugwabaho ahabwa obwire bwageno kukatunga bwire bwo kubaho wagongerayo hata akasyaka tubere twanda kataho konka twareba ngo ecyo kubanza nkaza kuteganisa umukoro gwa Kabare abantu abaha ababo muri nkore abingi bona nibenda kuza Kabare hamukoro kandi garuka gukwatanisa ibiri 18 kagira akasyaha abantu bakarara mu kasiki kandi bakagaragaza kugira urugendo rwo kuza Kabare niza kwijaha n'abagenzi banje abari mu movement abari mu MK movement abo tukitebekanisa nabo niza kubagambira biro 8 twijaha tutame n'abantu abo tuteho ntebekanisa eyitereje pereza General rero akabona kutugarika mu kutereza ikiro. Ndamaiko tumwachire abo TV West omuri Kabare.